sepadia ika wijil nikang aswa uce serawa. Nah mungkin cerita yang risep medalnya ne puniko kudo unci serawone ya. Angrengut sang kadru yan anak kuda. Nah kepireng antuk sang kadru kewentenan kudo ne puniko. Boleh ning amuter samudra. Nah kudo ne puniko medal ritat kalau puniko minceran puniko ngubek sekarone ya. Mojar sire sang winata. Doke puniko raris matur sang winata Lengira kadiasa puniki atur idone. Ngrengo kita rari ya. Nana adi mireng ordine ane kewentenan uce serawone. Ya anu kudo uce serawo ngarani. Nak mbok miragian to ordi ado jaran kudo puniko sane parab kudo uce serawo. Ije sangkeng samudra lawan. Nah kudo uce serawo puniko medal saking tengah-tengahing segarone ya. Hati saya raku lituh ayunnya. Wiakti mau tamu pisan kewentenan kudone turmaning mulus pisan. Suwete warna putih raku ulunnya. Yen pirengan mok nak putih kocap doa bulunnya ne. Kerasna cemar ireng raku buntutnya. Gitu masih ane piragiang moto selam kocap puniko ikuhnya ne ya. Mangkana pangerengo ang kulesnya. Nah gitu piragiang moto ules kudone kudo uce serawone ya. Mangkane lingsang kaderu Inggih kadiasa punika daging pengandikan ide sang kadru. sumahur sang winate Nararis nimal matur mekadi sang winate. suete ewa suara jasce mangrengeh ngulun kuda putih kewala. Nayan titiang temo nak putih mulus sane piragiang titiang kewendanan ules jaran uci serawone ya. Datan hireng haraku buntutnya Sing sekadi penganikan mo selam punika kewentenan
ikuh nyane mangkane lingsang winade inggih kadiasa punika daging penyawis atur Sang Winado. Pada puasire budia kesing pangrenge soang-soang Sami pada kukuh punika sane angen jalaran miragi anggot gadrone sekari kaniscayaning ruang pangaweru Riyanto kan sami sampun kapianelan napi sane kepiragiang punika mangge toh sira ulun nararis sang kalih punika mesemaya jagi metoh-tohan. Oh semaya ta sira merdiaksaken kadem besok nararis sampun Mas Subaya jagi mitata sang kewentenan kudo uce serawone benyang pasemengan telas mayu tang semaya rise sampune punika pesubayane semayone sampun keingkupin mujar desang kadu rianak nire isang nage nah kalau punika raris sang kadru ngandika ring pianak idone sane merupa naga yan atoh-tohan muang sang Winade nah kene jeneng ibu nak metoh tohan to aja ibu ni dewone Sang Winado rih warna nikang kude ane-anelan ibu do ules kudo uce serawone ya majar de anak nire yan putih nararis doke punika matur raris okan nido sang kadru sane ngaturune ngayang kewentenan kudone punika wiyatin nyane nak putih mulus leng ni anak nire kadiasa punika atur okan sang kadru uduh ibu Allah ren ning ulun nah yen sapunika nyen janten ibu kalah ritat kalau metoh-tohane puniki kewal putih hikang kude duaning kewiyaktian ules jaran uce serawone nak putih mulus do punika nyen ibu puambek sang kaderu nararis kedaut pisan pikayunan ida sang kadru biak Allah ri hidup nire yen kido adur pianak kalah subokal dewek metoh-tohan pintu kasih desire ri tenayanir duaning sampun kejantenan jaki kawon punika metoh-tohan nunas raris mangdoje presido ketulungin iri kang naga kabeh ketulungin antuk okan-okan Indonesia ne merupa naga makosami tenaya
anakku naga. Nak udah cening pianak ibu ane merupa naga ajak makejang kadia sapunika pawecanan itu sang kadru Siasih dengut saha. olah sasihin pesan ibu jan gitu cening pianak ibu Ya riogia buntut nike iuce sarawa sire tanawise. yen saja nyen putih tuh nya anu ikut ijaran uce serawo to apangi dewa jan nyimuhan upasi dewone itu Narapuana hirang. gumanti apang presiden ijaran uce serawo mengikut selama Apa kedon aku dehulun desang winate. Duane ngajari pesannya ibu kekaonan antuk sang winate. Mangkana ling sang kadrua Ginam Artunam Sidam. Inggih. Kadia sapunika pangandikan sang kadrua. Sumaur sang winata. Sane makin sang winata raris anggo pacang menyawis. Suwete suara jasya mangrengulun kuda putih kewala. Sane piragi titiang wantah kuda putih sane nulus piragi titiang. Ndah tanireng raku buntutnya. Punika boyo selam punika ikuh ibune ya. Turun ngene. Mangkana ling sang winata. Sapunika atur sang winata. Pada puasira budia ke kasih pangrenge suang-suang. Inggih sareng kalih sami-sami pada kukuh punika kayone ring pamireng idone suang-suang. Mangga taya wakasan sumiratana pir wisa buntut ting uce serawa. Ring pamuput para nagone sami punika sadinut ring sang nyimuhin punika wisa ikuh sang uce serawone ya. Siani ratanya daya. Mangkin sesampune raris presiden kasimbuh punika buntutipun. Maireng taya buntut sang uce serawo deneng wisaning naga. Ngardi raris selam punika ikuh sang uce serawo antuk wisian punika nagone ya. Iya rikang sakit tembai sok puya. Ring benyang ne pasemengan nyane punika.
Luamampuah te sang kadru muang sang winata. Mangke lunga Raden sang kadru mewah sang winata. Mereka ananikang kuda uce serawo. Pekayunan idene jago pacang ngemarenin genah kuda uce serawone ya. Meretiak kena pangawroh nira. Jago pacang meretiak sayang punika piuning idone soang-soang. Mang liwati sireng kasir arnau. Ide rares tangkil tur ngelintangin punika segaro susune ya. Kang pinuter dening dewa sura. Sane kapudar punika oleh denau dewata mewah asurane ya. Katon puo paripurna kadil wernia nguni. Rares kandan, rares paripurna kawentenan nyane sekadi sane rien-rien. Dekat sireri kahananikang kuda. Sane mangke tau rares ida ring genah kudane ya. Dia ningalani repuya. Iku aksin ida rares warnin kudane ya. Suatu warna putih warnanya. Wantah putih nulus kawentenan warnan kudane ya. Krasna camara ireng buntutnya. Sakewanten ikuh nyane punika sekadi selemah. Kalah te sang winata. Kawan rares ida sang winata. Ia te makaulun desang kadru. Punika awanan rares ida kangen rares banyak oleh sang kadru. Ia dan seminas tarik kali Garuda sia samud bawah. Rikala sang winata ulun desang kadru. Sedawang sang winatane punika dados panyerowan sang kadrune. Samangkana tekala sang Garuda miyel saking antiga. Kalau punika rares sang Garuda mas punika saking taluh ya. Riatanana sang winata. Rikenyakan tan wenden punika sang winata. Kadi tejane ngapui tejane mepeki ang as kase. Sekadi tejan geni punika tejan lanene ngebek punika ring ambarone ya. Sinang ikang desantara denira. Punika ngawinan radas galang kawentenan wawidangan daso desone oleh ida. Tua mului manglayang ring akasa sira. Ini radas ida ngelayang ring ambarone ya. Tua mingal pue kang dewata. Mewah sumender ring jagat digone ya. Sandeha tesira ritekan ikang pralaya. Sumlang rares kayune jago pacang geseng punika nalikan pralayane ya. Suamang sayang tribuana geseng dening sam bara kala. Mewah sumender rares sang jagat digone jago pacang geseng punika rinalikan pralayane ya.
Mujar te sang yang agni Mungkin ngandika raris ide Sangyang Agninya. ayu te kita sandehe kamu watek yang kabeh. Sampunang idewa para dewatane sami puniki meduwe kayun semendia. Dan kalan ning ulun gubeseng ikang tribuana. Nah, nenten je pacang je nalikan Sangyang dewa ni gesang punika atuk jagat tiga ni ya. Apan tangi ikang kalpo kawakas. Dan yang kantun suwe punika pamuput kalpone ya. Nenek jadi nenek aparan. Paran puaya maka teja ya. Inggih sane mangkin malih landurang titiang aparan pun nabi de maka sinare punika Garuda balawan desyem dejaning Garuda iku. wih Ratu Dewagung nenten jesios tejone punika wandrah Tejan Sang Garuda kabawasang Manuk Mahasakti anak Bagawan Kasyapa risang winata iki. inggih kebawa siriki punika wantah pedreben manuk sanedahating mau tamo sakti wantah putran Begawan Kasyapa kesarengin oleh ide Dewi Winata. Muhammad Suwalia Suwatejesu Gunang pada tejani lawan tejani ulun. Buena patuh donyen sinar utawi tejan kapining sinar manirene mangkana ling Sangyang Agni risang wadek dewade. inggih wandaka diasa punika kedel wecanan ide Sangyang Agni majeng ring para dewatane sami. Mari desire arohare. Duaning kadi sampunika wusan punika para dewatane haru-haru kebokan. Kapuh masa mangastuti Sang Garuda. Maka sami raris punika ngarepang majeng ring ide Sang Garuda Leng nire mungguing ngatur idene dua mersi dua maha bagas dua dewa kapategi
Riyam Prabu Astawana Duam Nastara Namanodamim Kamu Hyang Garuda Uduh Dewo Sang Garuda kita resi meperagayan resi teu nyeni Dewo kita maha muni nah kitu masih pinaku pedano nabi teu nyeni Dewo kita dewa kitu masih i Dewo meperagayan hiang kita wate iswara nah i Dewo teu nyen masih meperagayan iswara Tuhan yang manglayang kita Tuhan yang mengalayang kita nah sekancanane bisa makabar teu Dewo teu nyen dadi penuane kita Prabu nih nah i Dewo teu nyen ratune rajane Dawana Pratiem Kadi tejaning aditya tejante tuah sekadi tejan ide Sangyang Aditya teu nyen tejan i Dewone mangkana puluirnya nah kitu nyen keadaan i Dewone tua mataraniam kaganotamim yogi kita paripurna ri kami dahating sampurna pesan teu nyen kawentenan i Dewone Apaan kita utamaning kageuh duaning i Dewo tuah utamaning sarwo kedise mangkana teu pangastuti sang dewata kabeh mangkana pangastuti kadiasa punika pengajum para dewatane sami suka amek sang Garuda eri kanjakane sapunika mawastu ledang pikayunan ide Sang Garuda senang arep tejanire sinangare raris keretang punika sinar utawi tejan idone mari podo milah wusan raris mengabar-abar tejan idone doaning sampun keretang datang pusiri kahanan sang ibu raris jumujug punika ide ering genah biang idone Ampina kehulun desang kaderu an pina kehulun sane kedadosang parekan utawi paricara oleh semeton idene kane tiraning kesirar nawa iri ke ring pinggir samudra kesira arnaone sian wagatan tesira desang ibu
Raris kesambramo punika ide Sang Garuda oleh biang idene akon temolahing Sang Kaderu akon molahing kanikain raris ide mangda sareng ide kemenang sareng ibune Bira kunang lawas niran sewa keri Sang Kaderu Biro kunang lawas iya nasapun nabi punika suwen idone megenah ring Sang Kaderu damolah desire jenek purika ide Mahyun te Sang Kaderu mameng-ameng ritiraning samudera raris rikenyakan punika mopi kayun punika ide Sang Kaderu mesesanyan ring samudera utawi ring pesisir pasih Kinon hiret Sang Winata anungguing ari sireh raris kakaning kayang punika Sang Winata ngebagin punika arin idone Sang Garuda kianonira nungguing naga kabeh raris ide Sang Garuda punika kakaning kayang ngebagin para nagane sami wineraken tikang naga kabeh dekeng Surya Mandala wineraken raris ketambungan punika nagane sami kegenah Surya Lokone kepanasan daya sehananya kandugi mawastu kebus kepanesan sesamen idone sami gelana katiksnan deni tejo Sang Hyang Aditya ulap kebus sinambi kebus punika oleh tejani ide Sang Aditya hebat hebat Om Swastiastu dingin jelmangku mengta sugan-sugan titiang seneng sami niki titiang mewalini niki desa adat duwe titiang nang edan sampun desa ngiring ya pertama titiang adalah mau banget penting pantung hidup niki sampun jalan yang kepin ya pangapro nalar iki ring penyapro ring penyampun yang durinan titiang titiang bener nyangro enten kudu nggih enten ampura banget iki nyen Kak Kak kalahan titiang dalar ring wau sampun titiang matur suksema iki pancuk itu pencakep dapatin membuat penyakep ya nyon iki yang nak itu nawan aku bae tahu ni pura kadang-kadang ada kadang-kadang lucu banyak
Dan ngendan. Kang Yang enggak dan lentang lajo arti-arti. Ya. Saya bener nih kan sana terang kamu videonya udah pegang tuh luar biasa itu. Yang penting di los diterima itu kalau murodo juga misi bodres tapi Yang berdua ayam kita pada ayam bener ya. Iya bener. Tapi donde rada anu, donde rada pun bener masalah. Karena begini konsep tabura itu memang ada dalam makanya Winston di Durang di saking itu kan belinya ide ratu gede modo kalau tidak penting buat apa ada itu kan kita nah cuma kita jangan negatifnya karena doa yang pentotohan dan ada kalau menarik. Nah di kehidupan itu harus punang wow niki kan kunci serawo niki dari mendodohan tuh. itu kan doang sangka ada Biji-bijian gitu. maraan anu gerudo kalah tidak saya mak dia itu pengambil negatif ikut nak dia jadi yang semprot aja anu kupas aja selam dan dia berarti zaman para weda para dewan itu apa mulai woi sudah ada makanya dia menyarankan jangan berpesan kalau tidak jangan mengambil berita tapi sudah malam Aneh saya kesembarang, aneh kesembarang. jangan mengambil itu gitu karena masyarakat mulai pakai suka santai Lebih banyak kita mau sarankan lebih banyak sabun yang iya yang sabun Wendan niki nak Wendan pecah ada kadarnya ini ya enggak usan kan aja singnya jadi masa tiang pakai iya kak bukannya mau boleh kita makin apa dana maka sebisa liu serang darah